Ukuru matũra-inĩ mamwe kaunti-inĩ ya Kilifi ũrerĩkana ũroka na ũritũ waguo, na andũ aya maraikara na hau ya kũragwo nĩ nginyagia andũ a hakuhĩ mũno nao. Andũ akũrũ gũkũ marerĩkana maroragwo makĩrĩkana nĩ arogi, ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie maabitha ũgitĩri gũkũ arĩa matafanĩtie mũcemanio wa kũrutĩra arĩa maratabania ciĩko ici mũkana. Serikali haitakubali watu wanaitwa waombezi. Hata mimi nimesoma Biblia, kuna mahali inasema hivyo. Unakuja kuwa watu tu, ati sijui roho imeniambia wewe ni mchawi. Ilikuambia wapi? Ambapo tuliona kijana aliweza kumuua mzazi wake ambao ni babake wakati wa mchana, kumkatakata na kummaliza hadi kumuua. Na jambo la kusikitisha ilifanyika mchana, na kuna watu walikuwa wanaona hii hali na hakuna hatua ambazo hata wale ambao walikuwa pale mjini wanachukua. Matura ya Marabai na Kaloleni ni mamwe ma marĩa marerĩkana mehĩirwo nĩ ciĩko ici, na itangĩkinywo mũthia ikundi itarĩ cia gĩthirikari irauga wahota gũtuĩka mwaki ũkuoya ihinda kũhoria. Ni swala ambalo linapastahili kupatiwa mwongozo wa kitaifa, because vile muda unavyozidi kwenda linaenda kuwa a national disaster, kwa sababu Kilifi mauaji yamekuwa mengi. Tumeanza kuona yameanza kwenda maeneo ya Kisii. Macibu na atongoria a matura nĩo mahetwo wĩigĩrĩrĩki wa gũtigĩrĩra andũ akũrũ gũkũ nĩ magitĩrwo, tondũ matirĩ na mũmarori na maratigwo magĩthumbũka meciria nĩ ũndũ wa gũbandĩkwo marĩtwo mothiĩ-inĩ mao nĩ ũndũ wa gũkũra. Uchawi kama uko na ushahidi, lete kwa polisi. Nadhania OCS ako hapa. Ulete hiyo habari yako kwa polisi, wafanye uchunguzi, na kama kweli mtu anafanya hiyo mambo unasema, atachukuliwa hatua kulingana na sheria. Na jambo la kusikitisha ilifanyika mchana, na kuna watu walikuwa wanaona hii hali na hakuna hatua ambazo hata wale ambao walikuwa pale mjini wanachukua ili kuweza kuhamasishana, kwa sababu Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njĩtagwo Gathoni, Wanjihia. Hata vijana